الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami, mga bubayami si ikwaga ma Islam. Isap manaya mababa video kekuaan tanu samalaan deuwan wagamatan wa Islam. Yang kaya pagaluin tanu saya na kepakaya langung kanoro na kebaya kumwah. Anta ari ini kebaya kumwah. Sagiang kai pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala isa ka milyon na mapiya. Ayat kedua, aim bagay wallah sagiang kutu atau nagiang kutu penasun wallah agiang kutu marata agal lebekian sa isa ka milyon na marata. Nagu ipuru wallahu subhanahu wa ta'ala agiang kutu pangkatanian sa isa ka milyon na pangkatan agina ni ikatlo. Na ikapat nagi malaon mga pagariyami, mga bubayami si kuwagama Islam pakipembelay wallahu subhanahu wa ta'ala sa turugan agiang kutu ataw. Tantuanan na kumala abalas nagumala pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa busa sa timan nakapat timananan abala sa mi'al yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutu hadith yan. Masya Allah. Nalangung tanong sa napagagigah nagumiyak kalabulubudaya apaganadin. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa. Sa tawat tigian ang makasulod sa padian. Yang kaya kapadian na ayad na kalilig si era katano na ditan waya mi penderayno. Gatoon si era katano mamanian ako kapipita na padian paman sa iko kagagawi. Ada pen si era katano mismo agyang kutua kalaan na si iko orasyan na sisiidin sa padian aginan sa mga padagang. Natiguna bitan wa Muhammad asa tau makasulad sa paniin na batian yan agyang kutuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miyaka simple zikr anta aka pembetian akatawanakan sukadakalan na mimemoray siya na anta aka milalagyan anto na kekuanian na paganayro na tigunabitan wa Muhammad na kataballahu lahu alfa hasana suratu wallahu subhanahu wa ta'ala mapambagian agyang kutwatawa miyat yaon isa ka milyon na mapiya. Masya Allah. Ikadua na wamaha anhu alfa sayah pakipenas wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa dusan yan sa isa ka milyon na marata naman ito mga pagarian. Ikatlo na warafa'a lahu alfa daraja na pakipuro wallahu subhanahu wa ta'ala pakipuro Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa pangkatan agyang kutwa tao sa isa ka milyon na pangkatan. Naikapat mga pagarian agyang kutwa wabana Allahu lahu baytan fil jannah na pakipambelay wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutwa tao sa turugan yan si kusog. Masya Allah. Sa isa dunia mga bangsami, mga pagarian si kuwagama Islam na may nutagyang kuto mga tao so turuganiran anta akaso mga walayran sa dunia na basiran no makadadaya ayaw po pagkagasan nagyang kuto pamanyan na mga tao malai tabok anta akaad na mga rakiran nagyang kuto mapya udi nagyang kuto pinaka mapya turugan sang kaya dunia
na din kaun din na pagabay na giyang punto akape agyang punto turugan si ikusuga wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya pamakutantan wag yang kaiyang mayto ndawan wagamatan wa Islam malabog si ko mga dilatan makap si ko mga dilatan ugay nagyang punto balas yan na grito yung kalala kagagatan wa yalangon kapakay paman na muray saya o mga wata nagumimo muray saya o mga laataw na pamakutan tanwaya di ka no kalipat kuan tanwag yang kaiya balas pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala pagani ko si wallah alang tanurun din na makabagyan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.